Assalamu alaikum. Are mi hiwri ke on landis ko jawontre parti mo al tawara ko jawontre parti mo pombe sivure fode ay image. Donc kono mi ari yewtu golendo charte mo Mamadi Doumbouya ƴettuno le 5 septembre engagement mo ƴettuno mo wuɗi on iɗon andi charte on lanni le 31 décembre 2024 ɗo ko honno mi faala Guinée o faamu ɓayi o ari o yewtiri e ɗum noon ɓe ni tagaɗo woɓɓe ari yewta yewtere fiino haaji mum kañum tum marsata e ɓe wondi e mum ɓe tum marsata et pourtant la Guinée ko en fou je la Guinée ka o ari o inni en ke ni lui ni aucun membre du CNRD ni aucun membre du CNT ne sera candidat en jooɗi ke 31 décembre feƴƴi en haalale hay e fus e muɗum en jooɗi ke média ji ɗin fof mum fermama en haalale hay e fus e muɗum en jooɗi ke foni ke men gue Billo Hadjas nanganoma ɓenno ala ko humpitede fimu kamɓe ɓe wadde anniversaire ka pale iɓe wadde élection de miss ka pale iɓe wadde kala ko ɓe faala ɓen noon en yitali en yiyali en nanali en jentaki eɓe haalali fi nouvelle ɓen nangaɓe noon ɓe watti ɗon kadi Habib Marwa ɓen noon en haalali hay fuse muɗum yimɓe ɓen no jokki haaji mum en watti ɗon ɓe watti ɗon kadi innete ɗon Aliou Ba ullere ɓe innude Aliou Ba no suusiri do awa Guinée en fof haray no yiɗuno Aliou Ba ko wonno ko wadde mais on ɗoytimo ha o naati prison manifestation waɗa ɗon ɗo ɓe ɓeydi ko honnum ɓe waɗi oɓe ɓeydituɗo ɗon kadi membre ɓe IFDG ɓe nangi ɗiɗo kadi ɓe yaadure e muɗum est ce que on faami yeruɓe ɓe wawi ɓen hiide sukaɓeɓe no jonnede otoje ko buuɗi population wona soodede ɗe otoje ɗe on no hiide ko hoore laawi ɗon hiɓe ƴettude oto mbuuɗi e dolle ɓe soodana jiiɗira ɓe soodana ɓe naɓa rewɓe maɓɓe ɓe Dubai e France waɗugol maɗum états waɗugol vacance ji ɓe acca ɓiɓɓe yimɓeɓe no tampude Fouta Djallon hande ko tambiti en ɗo yaltinani tawi nde tampere fewni nden Fouta Djallon hara ko population wallodirta ko Mariame Touré yada yaltinana en ɗum noon yimɓeɓe no daro kadi yenna on bandirawo men noon ko honɗum mi faala e Guinée en jaaɓu o sahi ɗo en hulɓinike ha feƴƴiti keerol min o won ɗon o haalande ɗo miɗe andi ɓe maninkaɓe ɓe on no hiɗe ɗo ɓe souteni hoore maɓɓe ɗe balɗe ɗo dimanche passé ɗo ka samedi sage ɓe hotiguine moɓodiri inniɓe souteni Mamadi Doumbouya imam o kankan o yalti o inni wuyi candidature Mamadi Doumbouya o imam o Farana yalti inni wuyi candidature Mamadi Doumbouya enen hiɗen darade ɗen critique o Aladji Sellu hiɗen darade en darike Mamadi Doumbouya nangui fonike men gue Billo Hadjas en darike ɓe nangui Oumar Ba Aliou Ba en darike ɓe nangui Aliou Ba ko honnu hande kadi immotoɗen enen kadi ko honnu joɗotoɗen habboɗen yiɗen suuti ko fewndi ko haysi incendie waɗi e nder saare nden sauvetage heɓotako Guinée ala e sécurité frontiére ɗi mo kala natire ko faalira est ce que hakkude mon e Allah leydi no duwa wonirgol ni ɓe inna koɓe militaire ɓe inna koɓe jonno hakkude mon e Allah o membre o CNRD mo on ɗo hiɗe ɗo o ɓortike délégué ngel dole teni on o ɓortike teni on joni ko délégué ngel o watti on yii kala ko yata wattata ko teni ko nder palais o wattata ko teni conférence ji o wattata ko teni makko o ittiteni makko ko honnu o faala ɗi recensement jonaɗi waɗede ko nder saare Conakry ni ko manipulation moɓe jokki on ko on ɓe faala par ce que ɓe andi koɓe faala kon ko ma waɗa hiɓe yaltude ɓenna e économise courant ko honno économisirten courant hakkude mon e Allah leydi wala Guinée mardi puissance wala Guinée ko honno joɗotoɗe inni économise courant ko honno min ɓeytata ɗon mbawuri en yi o yalti o inni économise courant on ñalormaje ɗen en ɗanni férouge en en ɗanni ɗum ɗo e ɗum ɗo hakkude mon e Allah la Guinée ko inne ko la Guinée est ce que hakkude mon e Allah ɓe wawi yaltude ministre jo en tant que premier ministre chef du gouvernement no wawi yaltude explique ɗum hande hakkude mon e Allah si ministre jo yalti France inni ɗo hande e wata ampoule ji ɗi huɓɓine ñalorma hakkude mon e Allah miijite ɗum ɗon ɗum ɗon wulɓinaki ɗum ɗon hersinanaki en iɗen jooɗi ɗen critique kadi yimɓe men ɓen enen kadi immoɗen tambitoɗen aadenɓe men ɓen tambitoɗen hooreɓe men ɓen no ɓe yaltinire tambitoɗen sukaɓe men fewniɓe ɓen hara kamɓe kadi ɓe waɗaka en danger immoɗen en fof meɗen wata en dogu leydi men ndi wata en huulu ɗo ko men wonɗen La Guinée ko fimen en fof muɗum goto ɓuura goɗɗo La Guinée est ce qu'on faami
bay be ni ko juste be gollirta o bilan feɗɗiɗo géré koré gila 1er décembre ha hande ko fewndi ndo be halala e fouché muɗum et pourtant ko be sokiri dadis ko be sokiri Tumba ko sabu o bilan feƴƴinoɗo 28 septembre ɗum noon ko sabu ɗum ɓe sokiri ɓe hande eɗen jooɗi enen ɓe waɗi ɓuri ɗum noon ɓe inde ko 56 mor ɓe fenay won hino ɓuri ɗum ɓe ƴettude mbuuɗi ɗin ɓe yaha ɓe sodana sukaɓe otoje otoje yeeyetede 500 millions otoje yeeyetede 800 millions hakkude mon ella ɓe ƴetta ɗum noon ɓe jonnon aaden jogoto heɗitiɓɓe fof no tampude hay heɓata ko ñaama kono habbide les amis immoɗen enen kadi dartoɗen immoɗen enen kadi fulɓe hollen mettu ɓerde men nden sa yi hande ɓen ɓi yimɓe ɓen tufidirde ɗaleydi men no waridirde hara kadi ko enen hay sigo ɓe kidnapi patron jo ɗo hara ko pullo fuuta ɓe nanguiɗo ma patron woni foori seyu mum ɓe nanguiɗo si on tigui hetti ko susta haalde konno hettori immoɗen mi jeeji on tambito ɗon men minen simin yewti o ɓay on susta yewtude minen simin yewti on tambodire nangue ɗuman Mamady Doumbouya o ari o inni ke ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections venir tayle ko fenade o fenani e ɗum noon komi faala ko Guinée ɓurtu guite munne wallodiren itten gente militaire on o sahay ɗo 2026 tawa en no gasa ara ittale aux gente militaire immoɗen wakkiloɗen ittiren gente militaire on gente nanon woten sattina e hoore men accen yennidirgol enen hakkude fulɓe men teddinen mawɓe men ɓe fi kala ɓe ala jaɓude famodirede mais immoɗen yewtenɓe koɓe nanata kon yoɓe wallito en enen kadi maɗum ɓe sorto hakkude men ko ɗum mi faala sa yi hanki Bawuri yehiɗo Timbo o joɗɗini toon yewtere o inni kanko ɓe harale ko o nonde Mamady Doumbouya ɓe yehi toon ɗaɓɓugol duwa par ce que ɓe waɗi ziar on ɓe waɗanimo kanko duwa kanko Mamady Doumbouya immoɗen dartoɗen almami Bocar Biro ɓe dartaninoy ɓe dartino kala ko ɓe yino ɓe dartotono ɓe ha ɓe hetti hoore men Fouta Djalo woni en forme hande sukaɓe heɓaɓe ɗe balle no arde bonnana e Fouta Djalo immoɗen wakkiloɗen wata e ndaaru ko fewndi kon ɗum ɗo inne en accira e ɗum ɗo ni en fof meɗen e mari droit yewtugo min mi huuɗata ha langol ɓeɗo immoɗen wata goto jooɗo inna no habbori goɗɗo inna pullo no huuli artugol wata on hawju o mo faal on yo aru ɗon kadi ɓe heññamo juuɗe so rentaki ko probléme heɓa toon par ce que Allah dandu ɓe nangi joni Aliou Ba ɗo joni on non fima ko deƴƴi foni ke men gue ɓen no deƴƴi joni kadi ko faala ko leadership jo on artu onon kadi ɓe nanga on no fiya onon kadi deƴƴa hande kadi noon ɓe ɓurtano heɓugol doole no ɓe haalira fi simandu 2040 o simandu 2040 koko ɓe jokki ɗo ɓe son wata ɗum wata huuta ɗum si en hawri en wakkilota ko accitenɓe ɓe laamo 50 maɓɓe on acciten CNRD ɓe laamo 50 maɓɓe immoɗen wakkiloɗen hande ko darotoɗo haala fiɗo nini hay rewɓe men ɓen no yalto rewɓe guinéɓe ɓe no yaltude fi kala ka pays ɓe on mais ɓe haalde ko ɓe musataɓe kon worɓe ɓen no yalta critique amen menen haaloɓe ɓen ɓe inna men menen wota men ɗum ɗo e ɗum ɗo fi Allah immode so yi hande o mo dinguiraji suuduɗe village ji ɗo darni ɗin dinguiraɗo hande galle yeeteɗe ko yataɓe des milliards ɗi hen galle darniya ko haaju maɓɓe tum ɓe won lamanade immoɗen dartoɗen enen kadi koyen fulɓe ɓeeɗa kadi ɓe holli hoore maɓɓe ko ɓe honnu enen kadi hollen hoore men ko ɗum mi faala na juttingo yewtere on wakkiloto toujours faamo jaɓen jonnidire juuɗe men no itteren gente militaire e yeeso men à très bientôt Fodé Aymaz Diallo Tidjala Puissance.